Niwan hang ni ban ajing hikai vi bro. Ai kibat kum ni sing nam na. My heart will go on. Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternet ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej, lor kiwe ke tum ke budget ber ke design ke bak kuat. Kia rui ke end-to-end construction solutions neduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani kujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumi jowai lani hai surat Shillong dapat bagi jengtip berkamnya. Top lada napling jong pi asung tanat ban tem ban put dari pemtip shanu ban lech shanu ban wan ban yo jing hikai bapaka kani de jaka ram da jong pi namar hang ni kin a jing hikai ya ki traditional music kazi traditional music for free ban kandi man si sajan hang ni maupun bat khamtam lin da bata jong itu ki badon ya ka interest banong ban pursue music jong pi da ki klung kena hadu ki temen ki rang ba pila man wan choni jaka ban batai khamane atau penitu saya ledi bat ke pilih yang ni tak kerja hari mesti ada mengpelang datang yang ada principal juga di music school tangkum tah te ni ai jadi kayu mau kau ni ai ke free traditional class te gil ke classes kedai Tuesday ada Friday ya ke regular classes Monday ni ai ke certificate course and Saturday ketika compulsory kan ya ke free traditional classes tiga bomod hang ni kani hang ni kam dade ke badang susdang kumni kejing lenti kejing bad namang bad ka kenhun hi ha ka bede bad ka jing ka kaput ka tem karwai ka siaw kadi ka bananam ba bad kani ri kenhun nau benai baki wan ra ya kani kejing hikai ini kejing nang kejing tip na ka experience jongki ke bagi kelada banwan ban dep puli dep pendon kam adep wan ra nam ru ya keri ke jelahi bro kawai hakiran san boper but dah kani hi ka thong ban hi kai lang hi ka babun bang te ki bakum mapi ki bakum banga ngilai persang man tem ru hang ni mane da sibu iklit menu mala ngilai nang hiru menu mala te ya anang ne om tep teman re lesing se page ndala be video se itu bang long no tin re gi yo an persang but lesi kani ka dei kawai ni kisin jam ki ba kani ka kenhun tem ke le ban wan ra nam ta ki mlang salang khamtam nam ta jong phi nam ta jini i baba hang ni phi kwa ne man tem ha kwa tem yu Ladap tem, hitam dah kai. nak ai hitam Piano. Ki bakwa ban tem ki western music ru pila ban yo, ki don ki guitar, ki piano, drums, bat ki bang nom la ban jer kerteng dot hang ni, ti hendrei man si sajan pa lad pishim ye kini ki classes kini ki certificate course hang ni kadi kalong compulsory be ye bro khoi be kin yo ru ya kani ka free traditional classes hang ni ka bomut pimdan kam ban siu ti ban batai lut hang ni kan kham junjar khendiat lesi ban yo lut na dong sedong ti kan subu du nam phone hang ni pila ban phone ni ai ba hang ni le ni yenu ki nong hikai ki balesi ki bala ban shim ki phone jong pi ban kren ban kham batai kham banya tingan peni pi kan ni di sekarang ni ketika prediction maupun ni maupun prediction gofling ketika kentot kadi maupun kedong hang ni kadi prediction kini hang ni di jing tem khasi hang ni kidon dui tara ki kebom sing bat kiwi ke ba ki penikai hang ni penikai ki note si di staff ki khot kini ki khot kini syllable gini wah kita kum tama okey kali la push ki note ki staff ni ke to bat kini di jaka ke ba ki ke ba he khat kini kabadon shani kadi ka jinghikai tenrai shani kadi ki modern musical instrument hapeni hali peni lang ba damang khnat dalam ki support khnat ko tam ni no problem kayak gitar ni gitar ni repair ni lagi acoustic juga ban up shine na penisha ni ngasai bat pi shibet elektrik gitar ke bass rumah tu sini keyboard ke desa kani kaliang sini kayak drums baru jaga drums ti han ka kemud kanum sawa ye shinu lar fitting yo sawa
Ti ai di headphones pe jai ngala dip tem mane ka sobang ha. Ti ngam tip ngala nang tem nem taman re wan bun sien bandang tem. Ti gidon kini ki keyboard hani ki pila ki khot ki kini ki oksi piano lessons yes. Ki pila ban wan hang ni nadu kanu snam phishim ba damang ni. San snam shujrong ti lada phi la kenjo shaka shis pas nem lele hi la pinang kwa la ban wan tin re don kam tang ban siem ban kwa ban tem bat ka lese ka determination yong ban tem ti phi wan hani ken hi kai lut bor khai tamak kerpang hi ka de ka tem ka put khasi nomor kadil ka long ru ban pene pensa ya ka riti ka dustur bat ban hi kai ru ketika ka pateng ka ban wan kumnu ban tem khasi bat la phi lele ya kanika lebih ilele ya ka performance jong kini le ki boni ki bedang khna bedang belah hedu kanu ka kata jupi haka ban kenu jupi arfunyo snem te gumud di beredo kanu khalai snem bered khalai snem la don ka ban kenhun ka bala wan ra nam keleng ka perthai manong ma nomor ba ki don ke YouTube channel kla ban page no banai ki don po Instagram ko kumju tinga shu bu number phone kang kan pensuk ki phi pin yo jing tip ki bon ha ki bi ki le hang ne man kham tam le le ban mek su sin kani ka ba hikai music le ni ki jing tem jing put rai don ba ba jing hinte badang put bisli kumarik raitong kini hang ni kedai hapo maupun la phi hiar nang tin golf napo golf club ya bandrung kumtu sini ba phila ban iya kate ka signboard hang tai irwan pen itu rupi ke jaka tapi kini pi setem yum tu tem drum phila nang ne man tem drum anang di phila wan la kan no tementa tong phila nang pha piang pha terima kini di menik retong jungi besong ini trap bi tenat teput si bro nang re put biasa isi ngin pini ki polok sungi kanu kasap ko fi don put lumar mara na ubnai ya kani ki ai ya phi ke jeng hikai udi ani belilah syong sama kaderu wan put sempet perut lajan lebih tri kloy come on Asal nganai dak intro perlok ni IP perlok ni IP nang ni nasor shlong batuta uday modern manik raitong di come on come on 3 don sap ni khana dito min sai shame al pi we pa video sa shiwan machine sa shifoni ba damang kini gas ri ban hani ban hikai livir gi so shame we pa video per lok shifon pada đây kata seperti kai layu tinggi leksi kita sudah yang habis pam 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 dong ta đây zero jenjar dia kata deh demi lagi kenapa lah just ngoi 2 3 4 ding Ni. Dah. Macam Let's go makan sup dia try. Dia cuma
Kamu nervous mas ring video nah. Hah? Come on. Gimana nih penajeng hikai vi bro? Kibat kamu ni kesing nama na? Karin nang ni siya. Sama. Tapi kini kan ngan show skill mentang peni pi kumno ki penhikai tem khasi. Oh yes, Jerman nih. Sama. So kamu tuh tem lah kalian lah bisa. Uli. Uni hap kieng nam tuh. Ini leh. Tapi ni ya show skill pi dah terus ngadakan ni.